Vanoi gam tina kuki chate ho zosi na bon chawin jingka pha Latun April ni sim somleni Saturday ni khuin jong jingka thusu ngai ki du hite thusu ngai tau hite Meitei hon Thangting mola Laihouna kalding go du chu Kuki si so hon ado dal no thu ho na phon do wa buffer zone Meitei hon ain kho khel thelo ding hiti a gana abol nu vin Meitei CSO Meitei Heritage Society ti akiloi khom hon government hinga nge na bolovin chutobang ta a dan to ki kala thusu ki su do hole Tigina thusu su do ho chunga got na pi hi hentin government hinga nge na bolovi Meitei ho Thangting mola Laihouna chi diu ki kha pi hi Hindu ho Kailas Parbada Laihouna chi diu ki kha pi to Muslim ho Meka muna Laihouna chi diu ki kha pi to bang hi tin chuchi Meitei Heritage Society ho chun phongdo vi chuchi Kuki si so ho Thuphon chun India dan pinoya thanei na anki pesa Right to freedom of movement kiti India gam sung inop na muna chi thena dinga thanei na phalna anki pesa India gam sung inop na muna chi thena dinga phalna rights anki pesa to pathin inop ho thena dinga rights phalna anki pesa to ki kala hi tin Meitei Heritage Society hon phongdo vi Government of India in Kuki te adinga political settlement khat ahin gon pe ka sewa Meitei hon Kuki te gam sung ahin chu lu the lo diu hitia Kuki si so hon gana an bolu chu chutawang Thuphon an bol Kuki si so ho chun Meitei ho chou do a atha bia Manipur state sunga galitul pin do sa kiding a god naw khat hi tin zong chuchi Meitei Heritage Society hon phongdo vin chuchi Meitei Heritage Society hon ase be naw chun Kuki ten athil Themmo separate administration mute na dingin galitul hi chi hla sa jingding State sunga thupoi la boy sa jingding go do hi azi su state sunga chamna le mo na oma hi le adi manu chu lothing loadinga agelo hi tin Meitei Heritage Society hon phongdo vi chutia Kuki si so hon Thuphon abol ho chun Government of India Ministry of Home Affairs so to gon ho chamna le mo na omna dinga MHN to gon sim ho chu anot thap naw khat hi tin zong Meitei Heritage Society hon phongdo vi Government of India le Government of Manipurin Hitabang to ogon bol jing ho chunga exoni macha ala lo ji wa hitia hi Kuki si so hon abol jing o hi chuti hi ji chun government in Kuki si so ho chungin got na piu hentin Meitei Heritage Society hon nge na zong na bol vi zani April sim som khat ni khu chun Manipur police son Imphal East district sunga kunin Meitei terrorist KCP PWGR active cader khat pangal pasal khat MD asada kitipa chu anamanuvin Sule Imphal West District, Lamphil Police Station Hopsunga Kunin Zong, Meitei Terrorist KCP PWGR Active Cader Adang Khat Zong naman da UV. Sule Security Force on Imphal East District, Porompat Police Station Hopsung, Lamlong Bazar Vela Akunin Zong Meitei Terrorist KYKL Khat naman uvin. Sule Bisnupur District Nambol Police Station Hopsunga Kunin Zong, Manipur Police on Meitei Terrorist KYKL Soripa Active Cader Khat naman da UV. Sukile Security Force on Imphal East District Porompat Police Station Hopsung check kon vela akunin jong Meitei Terrorist KCP noen fiksona active cader khat an mando vin Sule Imphal West District Lamsang Police Station Hopsung akunin jong Security Force on Meitei Terrorist Pripag Pro I active cader khat an mando v Sule Security Force on Jani April sim som khat ni khuchun Kangui District Kangui Police Station Hopsung IT road muna truck driver ho hinga text an kidon hanson pek vai pay singda Kuki ko mi khat chon manu v Zani April sim som khat Friday ni khuchun alu potato hinpo truck khaden Kangui district Keithil Manbi military colony KMC muna tu sena an to in suchi thilso achun Meitei pasal kum som thumle sagi velmi khat h prem sikitipa chu hatin an kitong khai suchi Meitei pa chu moirang khumi khat a hi suchi Meitei pa chu truck sunga Guthima ki selan hin truck in to sena atu nung chun avela acheng Kuki hon agadel lut ovin hi le chuchi Meitei pa gari nunga alula a ki sel pa chu agamu da o hi Kuki ho chun akitong khapa Meitei pa chu first aid an piwin Kangui police ho hinga na pedo taw vitin Manipur police tu so chun hin so da o vi Meitei akitong khapa chu gangle gangin Senapati district hospital an pulud vin aha kisu kha be se ji chun Zenim Hospital an pulut taw vi United States in Iran te nuclear chungchang Thu'A ki hona neiding gamdang mi ho panglo hila ki hona neiding agodu chu
Iran Supreme Leader in ananopi lo zi in United States in Iran bulu hilding to gunzong an sim lo hitai. Chutia Iran chunga United States lunghang khle zing hi tau to klonchon. Iran gambay pu alin lang hon. Iran Supreme Leader Iran vai pu alin penpa Ayatollah Khamenei pressure boluvian. Nuclear Thu'A United States to Kihona neiding no pitan achuti lo wa hile Iran gam sunga na vai pu na kisaiti hilding in omtai na tipi tau vi United States in Iran to direct a kihona neiding atup tin ten zingo hin alang khara Iranin gamdang ho pala hin a kihona neiding United States to direct a kihona kinai loading hitin ana pangcha khe vi Sutia US to Iran nuclear talk chungchang thu akipoi jinglai uvin United States palai ho to Iran palai ho chun Middle East gamsung Oman gamsunga tuni khoting le kihona anei ding o hitai kihona apang ding Iran palai ho chu Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na lamkai ding sule US palai ho chu US Special Envoy to Middle East Steve Witkoff na lamkai ding a hi Iran palai ho le US palai ho ki ka a palaya pang ding chu kihona lamkai a pang ding chu Oman Foreign Minister Badar al-Busaidi hiding a hi United States in condition simpi ho adia Iran in nuclear galman cha asim ho anga alova chule nuclear galman cha asim ho nga na dinga Iran in kinop tu na deal sign abol nom lo wa hi le US in sipai tha hat namang cha a Iran chunga gal ka bol khum dinga hi ti a US President Donald Trump in gi na bol sa hi tai Gaza Strip gam sunga Hamas tinoi mi khon Israel mi amat ho Israel mi sungkul tang ho cho Hamas tinoi mi khon a hin thla do wa ding hui tai tin US Middle East Envoy Steve Witkoff in apungdo e Hamas tinoi mi khon Israel mi amat ho thla do ne dinga ki hon achi thla jing lai ta hin kyo thla na umwa ding hitai tin Steve Witkoff in apungdo e Hamas tinoi mi khon Israel mi amat ho zo siu cho a hin thla do nom lo siu vin Israel sipai hon Gaza Strip gam sunga atha abi agal an bol ki cho tu ge in a bol jing na lai vi Gaza Strip gam sunga gale tol si athi na man na tu hi agoma mi sang som nga valtai tien Gaza Health Ministry hon phungdo tau vi US President Donald Trump in US Presidential Election Campaign abolaya Meithala nakikap namun Pennsylvania akona pasal kharin US President Donald Trump thading in gin an bol kirin ama pa min chu son mon per akitian sule amin hem chu Mr. Satantin an kimin vo e chu simi pa chu US Police on an manuvin achung thu atan ding hidanin US Department of Justice on in phongdo tau vi thu so ichanin kichai tai thu so ngai hozo sin a bon chawini ko pha